элдин калас. Эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Жакшылыкка жар бол, кырман толудан бол. Аллас, 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 арбан элдин калас. Сүмөлөк, сүмөлөк, сүмөлөк жегиле. Акбатта, акбатта, акбатта бергиле. Бакыт тиккен багбанга, баба дыйканга. Жанада, 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 жанада эй кыргыз элиме. Саманчынын жолундай сабын бузбай, айлар өтүп жыл толуп келди кайра. Ала тоонун ичине айылыма, арулуктун өзүндөй Нооруз майрам. Аллас, 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 арбан элдин калас. Эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Жакшылыкка жар бол, кырман толудан бол. Аллас, 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 арбан элдин калас. Сүмөлөк, сүмөлөк, сүмөлөк жегиле. Акбатта, акбатта, акбатта бергиле. Бакыт тиккен багбанга, баба дыйканга. Жанада, 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 жанада эй кыргыз элиме. Халкым бүтүп кубанат кабарыңа, жан жуктасын таптаза кабарыңа. Ак тилектей айылыма кел Ноорузум, аппак шола төгүлсүн кадамыңа. Аллас, 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 арбан элдин калас. Эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Жакшылыкка жар бол, кырман толудан бол. Аллас, 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 арбан элдин калас. Сүмөлөк, сүмөлөк, сүмөлөк жегиле. Акбатта, акбатта, акбатта бергиле. Бакыт тиккен багбанга, баба дыйканга. Жанада, 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 жанада эй кыргыз элиме. Сүмөлөк, сүмөлөк, сүмөлөк жегиле. Акбатта, акбатта, акбатта бергиле. Бакыт тиккен багбанга, баба дыйканга. Жанада, 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 жанада эй кыргыз элиме. Кыргыз элиме, кыргыз элиме.
Иркамилов Тургунбаевдики, Обона Кырал Тасмаевдики, Карагулжам, Жамирдин Беташарына көп болдуңуздар. Мулкан Рыскулбеков, Кызбурак Нуридахан Ахматованын аткаруусунда. О, калайык калың журт, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Амин. Кел Норузум, бейпилдиктин жылы бол, ырысты бек байласын, ынтымактын ыры бол, келечек болуп жаркын, кеңдүйүнө толуп талсын, баш багып ар бир үйгө бакталай толуп калсын. Кел Норузум, бул дүйнөбүз арулансын, жалпы дүйнө жаңылансын, көпчүлүктүн ак тилегин көкө теңир кабыл алсын. Кел Норузум, көңүлүбүз куш болсун, гүлдөй ырыс туш болсун, алакандай кыргызга ала тоодой кут консун. Амин. Норuz geldi, alam doldu alasal, toğulurdu da tolkutçuğday canatal. El candanıp, cer yaşarıp küçünün, sezimlerge tazalıktı karatar. Alas, 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 arbaleden kalas. Eski yıl gitti, canı yıl geldi. Aydan aman, yıldan esem bululu. Gül koştuk, ırıskığa tolulu. Alas, 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 arbaleden bol kalas. Eski yıl gitti, canı yıl geldi. Ulu ayan toy geldi. Dıykanға жаңы күн келді. Шіріндік тарсын тіліңге, ыйманға тазар диліңге. Жаңы күнді теңір берді, жақшылықты кеңірі берді. Қоровыз малға толсын, оровыз данға толсын. Жаңы жыл жалға, eski жыл қолды, ешіміз алға. Alas, 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 arbaleden bol kalas. Amin. Ölüp duran, жүрегім жазды қарда ölüp duran. Мен жазайым, жаз күлінен жаралған, мен жазайым күн нұрынан таралған, беттен суап берім төгу адамға, жаралғамын мейлін соққан шамалдан. Мени менен кошо келди улуу Нооруз майрамы, жаңы сезим, жаңы үмүт, жаңы жылдын эң алгачкы төл башы, эрчек мени жылдын калган айлары. Ооба, мен келген жерде ар дайым жаз болот. Жаз менен бирге жашоо ыргагы башталып, жер көгөрүп, гүл жайнап, кооздукка суктанып, куштар сайрап, сүйүлөр башталат. Жыл тогушуп, жыл ажыратылат. Элдин жүзү жайдары болсо, менин да көңүлүм оонат. Мен жазайым, жазда келем ардайым, жыпар жуттуу кызыл гүлдөй жайнаган, бакыт тилеп баарыңарга чын дилден, бар болгула майрам тосуп ардайым. О, эли журтум, мен бир жыл бою силердин кызматыңарда болдум. Ысыкка күйүп, суукка тоңдум. Өткөн аймактарды өнүктүрүү жылында ар бир айылдарда иштер аткарылды. Анын баарын айтып атап отурсам убакыт жетчүдөй эмес. Аны менен кошо районубуздун эли да көптөгөн ийгиликтерге жетишти. О, тиги жакта жаңы жыл ээси болгон кара кийик келе жаткан тура. Жакшылап тосуп алабы? Амансызбы, урматтуу эски жыл? Аманчылык,
Мен баятан бeri өткөн жылдагы жасаган иштерим тууралуу элге журтка айтып жаттым эле. Келгениң жакшы болду. Элиңе сенин кандай каалоо тилектериң бар? Ассаламу алейкум. Калайык калкым, эли журтум. Жыл санжырасында быйыл кара кийик жыл келди. Мен жыл ээси кара кийикмин. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда барып жер жаңы. Көрүп турасыңар, жылдан жылга жер жаңы. Кана эргип иштейли. Мен дагы турмуш шартты жакшыртам. Ыраазы болот эл дагы. Бек турамын сөзүмө, уксун элдин бүт баары. Азаматсың, баракелде. Кирип келген жаңы жыл ылайым, өзүң айткандай ак жолтой жыл болсун. Элиме бакыт кут консун. Андемесе мен кайтайын. Кайрадан кайрылып келгенче аман болгула. Жакшы барыңыз. Кайрадан күрүшкөнчө сак саламатта болуңуз. Урматтуу элим, келген Норуз майрамды жакшылап тосолу. Жакшы тилек, каалоо айтып, ырга кошолу. Норуз майрамыңыздар кут болсун.
Novruz yılları acırattan gün delip, başkaça aytkanda Farsı tilinden bizge kotorganda canı gün dep atalıp, atam zamandan beri Orta Asya'nın jana jakınkı çıkış mamleketlerinin elleri bayramdap gelecekse, bizce aytkanda Жалған Kur'an ayının 21'sinde gün menen tün tengelip, canlının bardığı yaşarıp, canlı jasıqa can girip, aylana tögöröңүз jaratılışınız yaşarıp, bak daraktar bürtöp, jazdın gelişi menen en sonun bayramdı elimiz bayramdaşat. Oşol bayramda bizce aytkanda yer jarılıp çöp çıktı, jelin ayrılıp süt çıktı dep elimiz uşul bayramda özgöçö şu jazdın gelişiminen jaz jarış dep dıykandarımız жазға камылга көрүнүшү менен ушул майрам башталарын сиздер жакшы билесиздер. Ошондой эле elimiz arça menen adırашманды түтөтүп, mal canımızdı, бүт жан жаныбарларда жакшылык тилеп, үй жайды, кора жайдын бардыгын аласташып, келаткан жаңы жылга, жаңырган жылдан жакшылык күтүп, бири-бирин куттукташып, чоң ушундай жакшы тилек менен майрамды белгилешип келген. Бүгін Кыргыз элинин ислам динин тутунган кыргыздардын жалпы ата-бабаларыбыздан калган жыра-жыратуу жаңы жыл белгилүү Норуз майрамы менен сиздерди жылуу куттуктайм. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Бүгүнкү Норуз майрамыңыздар менен Каракулжа айыл өкмөтүнүн атынан, жеке өзүмдүн атынан чын дилимден куттуктайм. Кыргыз мамлекетинде ар дайым тынчылык, токчулук болсун. Ден соолугуңуздар чың болуп эч качан оорубай, ар дайым аман болуңуздар. Salamdaşıp alayın, dağırımdın anan aytayın. Salamdaşu salsa var, amandaşun arsa var. Sesin gel atkan, ata babam barsagan. İyilik tazim kılamın, gün dolkurgan jalsıgan.
майрамга майрам уланып, ошол Норуз майрам кут болсун ey. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop. Woo. Woo. Stop.
stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Bolg'ildab ko'zing elestep, oyog'ingdir elestep, boshqaga ko'ngil burmay, qayoqqa ketding elestep. Yıl toldu görmey kalganға, jıq toldu жүрек armanға, өкүнүч мени мыжыгатты, көзүңдү көрбөй калганга. Өкүнүч мени мыжыгатты, көзүңдү көрбөй калганга. Егіш қалмалы баққа жашымыз, аралай басып кетчелеги, қалмалы баққа жашымыз. Бұл кезде анын бір социалдық тармақтары саламдашу ыры Нурлан ұлы Садықтың атқарусында. Assalamun aleykum ağayım tuğan amandı. Аққалпақ қырғыз қалқыма айтайын бүгін саламды. Ардақту елім қабыл ал, алыстан келген балаңды. Бұлдай сайрап көрейін, торғойдай таңшып берейін. Байқап көр бүгін чамамды, кіріп келдің мынакей, құшақ жайып Норузым. Ынтымақ бола берсін ардайым Норuz майрамы. Haylana şanga bölünüp ağız köçe körttü körünüz.
Komuzdun ünü жаңырып dastandarırlar tөгülöt. Sospomos sospon baş bolup, arxivi pasport kaş bolup, sakısı poçta gelişti, litseyi menen maş bolup, gün menen tün teğelgen, mayramın arkut bolsun, arızdaşpay barısı, ekek giden juk bolsun, baktalayga bölöngön, baş koşkondur köp bolsun, azırdaşpay barısı, bacıraşkandar jok bolsun. Jamandık başka kelbesin, Kudayım özü kollasun. Kırgız elin ilgerten namuslu el dep bilem, namuslu el degenim sebebin aytıp bereyim. Ulular jakşı kep ayttan, bilesin erbinden ayttan. Kırgızstanım sopsonun, kıylasынан oşsonun, ordolu oşum dep ayttan. Kırgızstandın içinen oşsonununa işenem. Oşol oştun içinen Karakulca aymağı jürögü oştun dep bilem. Jürögü oştun degenim Karakulca tilegim. Beyiştey bolgon bul jaydı Kudayım bergen belegim. Tozduguna suktanyp körgönдөр gelip taң kalgan. Karıyalar süylösö sözlörünün baltamgan. Kengpeyil elim jer degen Kagılam Karakuljamdan. Kayrattu gelip uğulları, namuslu gelip kızları, derdegen Karakuljamdı. Ulu Kırgız urpağı, ata babam satpagan, jerim menen maktanam, döölötü başka batpagan, elim menen maktanam. Uşunday eldi bilbegen, oydu tonu süylögön, Karakulja jergesin körbөгөндөргө taң kalam. Aytayın emi soňunda, Karakulja hakimi Dıykanov Pirim ağabız, kamçısı düşpey kolunda, bulparı çurkap jolunda. Ağlamdı karay jol tartıp önügö bersek sonunda. Bayırkıdan canım bir baktı.
чапқан жалын жаш кетсе табылмас ер жігітке шаймашай ерге пейле қарындаш ерге пейле ерге пейле ерге пейле шыңғырана таққандай ұшып бара жатқандай талпынау жарышқа тайдырып жатқандай қандай адам кім тұра қалмай жүр толқына жалпы тез билесек жалынбас ынтына Canım barda ötürdü, canımın düşürüktü. Kim tut yerdin beni durmanday, ayarlamışsın ayarlarday. Sayma alıp sarayından Köpün alıp bir жақшıyı vurganday Hey köpün alıp жақшıyı vurganday Tatlı sayra gel cüret et gezindi Dağ altında ün alışkanlarday Hey dağ altında ün alışkanlarday Dağırday sürdü Men sen için dağırdayım sürdü Hey men sen için dağırdayım sürdü Aylanayın boy tuğanlar Öner jana talantkan rahmat көңіл құрғандар Бартасаң да жарайтқо, мақтасаң да қарайтқо Бүгінгі майрам шаң екен, бүгін артыдың ойнап күйсеңер Aylanayın құлжалықтар бәрі сізге жарайтқо Өнерді тартуып алың өзгөчөң елің тұрғанда Ушундай майрам шаң менен жашоодағы жыр қалды Айланайын эл жұртым амандық беріп Кудайым жашоонун дорун сүргөнгө Жарқырап отурса маңдайда Айланайын кыргыз эл жакшы экен аман эсен жүргөнгө Başçısız elim bolgoytko, başımda baştın ırdaylı Елдің бәрін қармаған маңдайда көрчү туғандар Бийқанып пирим ағабыз ел башқарат турбайлы Başçı жақсың ел башчың аяғы дағың ошондой Сыйдағанға жарайтко мына жақсың уулдун урматы Пирин акамды көп көрдүм, мунун укмуш экен кызматы Ден солугуң болсун деп мына дем берип жатат жанында Ак чапкен кийген агабыз медиге окшойт го чамында Оорубасаң экен деп
Sakemiz var avatay erkelettin komandayda. Sizdeydi görüp adamlar, uğurvandın berisi sakayıp ketet andayda. Tokoydun berin gül kılgan, Öskönün görçün arçasın. Asan eken adasın sendaki dedil berçasın. El sıylap bugün olturgan, gördün göңелдin kançasın. Kulun atanı gördünüz bir ayaktın, yeğliklerдің kançasın. Sizdin artıңızdan mağa okşoş akın etip kalbasın. Oydan soň bugün tuğandar omattın bugün jakşısı. Körgülöçü tuğanlar jurnalist jana жазуучу Şakeviz var bu başçısı. Akkalpak giyip kıçırap oturuşunu karası. Mundan da kıyın adam var, mağa okşogon önerdi düğünü göberin tarkatkan. Bütbarının eňsetken uşu Şakeviz durat çaması. Hey akkalpak giyse başında, hiç kaçan düşbet başına nakendin öňtüsünü karası. Akkal üstüga köylek jaraşkanı başkasa. Munday salmak jok okşoyt Karaguljanı bari bir aralap izdep bassa da. Agala baskan çaçınız altın tiş eken kaşınız. Uşuntu dayım oynap Noruz Mayram Turbay'ın ağan orbay esen basınız. Yerime sıylap olturgan, yermek kılgan tuğandar, uşunday sonun mayramdın aldında şanda basınız. Hey bilimsiz ilim bolboyka, buğul etkeni karmagan şilepası jaraşkan uşun abicemdi kuday koldoytka. Uşunçaң erkek içinde bir sonun ayal olturat, kulda atkanın aytpasak dede bolboyka. Hayranayın eceken ilimin sizdin zor eken. Kitep karmap okup ağandın bär jogu kor eken. Bugünkü mayram görgüle Kuday bergen turbaybiz bererge iyigilik gelgen çoň eken. Hakkalpagın boyu başımdan inin tanımay jatam özüңdü. Kөгültür kara galıstık bire görüp turan go gözüңdü. Jaş etkinjek balapan ülgün algan jaş okşoyt. Ardayım elim sıylagan, mınan urmattagan bala okşoyt. Bizden öspüründün barısı bugün öse turgan jan okşoyt. Haң yemin aytpasan turu bolboyt ha. Joldunların koldaga mına kızıl joluktar koldoyt ha. Oyulup kesse joluңar bul başkanга dile bolboyt ha. Kesilip kalgan joluңdu jamgır oyup kesseden uşu kızlar koldoyt ha. Munun barın başkargan Kurmanbek degen dosum var, anaң aytpasak dile bolboyt ha. Jolsuz adam baralbayt, jolsuz adam basalbayt. Jol degen jakşı Turbay'ın alamdın jolun görsetken. Uyat kolum tuğandar men dayım ırdap ötkösün. Uşu Karagulja jerimde men kettim derek elbetkin aylasız öne Turbay'da. Ötüp kettim çınında. Boylop bir turan tuğandar obulastan ırımda. Siler üçün koldoğun mınaң aytayın ırdı çınında. Uşunday jakşı günderge jetkirip turgan jarkırap uşulgundagı sonunda. Ha barın birde koldoğun Aftabek etti görgüne. Ansız alış baralbayt bu kadar ayla jok göngüle. Hey büttüğünü kıdırat. Aftabek ettin janında Kurmanbek dosum koldoğun. Uşunday jakşın adam kanayanbay göngül bölgüle. Hıntımak menen ırıştı. Teknika jok baralbayt. Kıyındın körбөй azabın. Uşunday jakşı teknika barın birde koldoğun avtobusların karagın. Kuku dosum koldoytka. Aftabek et beken dep mınaң el yüzgön görçü karagın. Aylanıp devi yerinde bakıt degen inim var.
Asfaltın zavod kuruldu, sen bu jeldin barın jasapsın. El tıgılbay bassın dep barını aylantып asfalt basıpsın. Aman bol inim, esen bol, el sıylap sendey balany koldosun kırgız kalkыбыз. Jolуңдуң оңдоп жүре бер, көтөрүлсүнчү баркыңыз. Har dayım жарык болбосо, жарыкты тиктей албайсың. Электр свет болбосоң, элиңди билең албайсың. Төбөңдө жарык жанганда, каабаган эмес караңгы жарыкты бекем кармайсың. Жарыксыз бүгүн туугандар, Каракылжалык меймандар эч алыс жака барбайсың. Рахмат. Елим эмгек кылды деп шашып жатат чамында, Каракылжаны мен азыр 3 сатырда койсом деп үмүтүм бар го чамында. Рахмат ака деп койду, булар мени зайнет кылат кочанында. Эмең айткандан убак жок окшойт. Элибиздин баарысы өрт болбосун, улайын көңүлүң абдан ток окшойт. Чемпион жаккан аваздын кандаганы көп окшойт. Айдан айын авазым сени жакын жандап бир спортсмен сыяктуу. Көп чемпион жолдорун тандагандар көп окшойт. Ушундай жакшы эмгекти кылгандар деле көп окшойт. Каракылжадан айта албайсың, бул жерден кылбаган адам жок окшойт. Айлансаң анда бул жерде казначейдин барысын кармагандар көп экен. Жаллан көкмөк сүймөн кул тандагандар көп экен. Менде якын ырчыга бүгүн арнагандар жок экен. Эмиң ийгилик болсун улайым. Айтканга сөзүм аз эмес, мен айтамын сөздүн кудайым. Берген экен сиздерге мынан өнөрүм болду бул жагың. Мен акын Асан мен болом, Каракылжадой жерденмин. Калайык кыргыз бул жерде, Каракочкордон элденмин. Каракылжа жеримди көтөрөйүн бир аска, мактайын деп келгенмин. Атыңарды чыгарып, даңктайын деп келгенмин. Көңүлүңөрдү көтөрүп, гүлдөтөйүн деп келдим. Сүйлөбөгөндөрдүн барысын сүйлөтөйүн деп келдим. Жаркыраган эримди жайнатайын деп келдим. Оозумда Кудай бир берген тилимдеги мөрүмдү сайратайын деп келдим. Казандагы сүмөлөк кайнатайын деп келдим. Айдан айын туугандар, ардактуу элим турбайбы? Калай калкым үчүн деп кадырыңардын ырдайбы? Бүгүнкү Норус майрамын жаңы жылдар кутпосун, жайнаган элим турбайбы? Сакчыларсыз эч качан жашоо болбой турбайбы? Кызыл кепка башында, полковниктер кашында. Айдан айын сакчылар аман болсун башында. Ар дайым элим сыйлаган ала токурбуз калкыбыз, жаңа залап ырдаган ушул биздин калкыбыз. Элим үчүн дайыма эрмек болуп ырдайлы, элим үчүн дайыма эл журтумду сыйлайлы. Жаманды көрбөй тургандар жашоодо орун сүрөлү, ынтымак болуп балдарды жетелеп ойноп күлөлү. Неберенин барысын birge жүрөлү, ынтымак болсун Кудайым, рызкы менен барыңа береке берсин ылайым. Ушундай сонун күндөргө жеткирсе экен Кудайым, уурубагын барыңар сак болсун деймин ар дайым. Алладан сурайм Кудайым, айламайын Кудай деп кубанып турган убагым. Силерди көрүп мен бүгүн уланып турган убагым, жакшылыктын доорунда жайнап турган убагым, силер үчүн алдымда сайрап турган убагым. Силердей алтын ай көлгө кызмат кылбай не кылам мен ырдай турган убагым. Ушундай сонун күндөргө сайры саңкылдап сайыр күйлөр саңданып турсун Кудайым. Болду деп жатат ал жакта, мен токтотоюн чырагым. Ай айда жок тура бул жерде көп партия бар окшойт, көп таланттар бар окшойт. Мен азыр очередтен чыгайын. Анда эмесе туугандар кайра салам бергенче, кайрылып кайра келгенче, барыңарга ден содук Алла таалам колдосун силерди кайра көргөнчө. Жабы бейін чыққан қырғызда. Айырқыдан жалын бей, бақты бызға жанған бей,
Жадалып кыргыздан бардығына майрам бей Көбігі тапқан жалын жаш Өтіп кетсе табылмас Ері жігітке шаймаша Ергі пейлі қарындаш Ергі пейлі, ергі пейлі Ергі пейлі, ергі пейлі Қырғана таққандай, ұшып бара жатқандай Талпынау жарышқа қайтыруды тапқандай Қандай адам кім тұрап, албай жүрі толқынап Жалпы тез билесек, жалындасын ынтымақ Майрадай Майрадай Күні келіп тілектен күйіп жаны күрөттің Жаның барда өчірді жалыныңды жүрөктің Шапат бұл күйдедөй шаңға болсын сүрдөй Қантып чыдап тұрасың қарап жетті бейгеде Ергі пейлі, ергі пейлі Ергі пейлі, ергі пейлі Қырғана таққандай, ұшып бара жатқандай Талпынау жарышқа қайтыруды тапқандай Қандай адам кім тұрап, қалбай жүріп толқынап Жалпы тегіз билесек, жалындасын ынтымақ Майрадай Майрадай Шақты кеме чағылған, жаралған бе жалынған Шат өмірге жарықтау, шам шырақтай жағылған Күлкіменен жашалып, күн болары аталып Мейлі қары жашыбыз бір құмарға баталып Баталып, баталып Баталып, баталып Қырғана қаққандай, ұшып бара жатқандай Талпыналы жарышқа қайтыруды чапқандай Қандай адам кім тұрап, албай жүріп толқынап Жалпы тегіз билесек, жалындасын ынтымақ Қандай адам кім тұрап, албай жүріп толқынап Жалпы тегіз билесек, жалындасын, жалындасын, жалындасын ынтымақ Элдигер жылқычының ыры Арзығыл қызы Назираның атқарусында. Асыл деп оқым меңгені Салықандар жайлы жүргенін Еріктің жалықы қайтарыла қайдасын кетті сүйгенін Еріктің жалықы қайтарыла қайдасын кетті сүйгенін Жылқымай жатына кірлерін Мен жатқайып ар күндерін Санамдан тақыға шықпайсыңа Сағындым кетші сүйгенім Санамдан тақыға шықпайсыңа Сағындым кетші сүйгенім Sen yolakatı men çalam Ayıkarak doğuşun salam Ölü kavuz için istediğin ağır günde versin nur zaman Ölü kavuz için istediğin ağır günde versin nur zaman Ölü kavuz için istediğin ağır günde versin nur zaman Assalamu alaikum, alğas amandaşıp alayım. Жалпы жұртым сілерге қабыл айтқан саламын. Салам айтам жалпыңа, жаз күніндей жарқыған жайлаған қырғыз халқына. Амансыңды ағайын, толқындап біраз барамын. Алақанчап тұрғыла туғандар мен ділі қара құлжалық баламын. Noruz деген қадалу майрамыңар құт болсын.
Yüreğinger budaydan rızkın arjık bolsun. Sümürlüğün kaynatıp dasturxonun caynatıp hak yolu başında hamam bolsun apalar. Kelecek muğun caşlarga tuğandar atalar menen apalar silerden teysin batanari.
Assalamu aleykum kağılayın kalın jurt. Aytıp duram salamdı köpçülükö kol sunup, salamdaşsam jamanbı bödönü büyük nur yüzdü. Tarık nasilin özgöçö kadalım elim amanbı, kara kılcan elinden kasiyetli jerinden, tukumu manas seginden akındık önür derinden, kızıl tili sayragan tosu balakın balam deyin. Karagılca cergesi mana satam gelgen jer, körkömdügün kozluğunda kuday talan bergen jer. Suktanıp bar getişet başka jaktan gelgenler, tangdağı bizden atkan jer. Han bakay jandap manastı pul jatı börgüp jatkan jer. Jibek jolun atalıp kerbenler beldin aşkan jer. Dastor konu dürdüyüm putur rızkı çaçkan jer. Arnamıstın ıntımak elimden naco çıkan jer. Yegip koysun çırpıktı jerinden görküm tal çıkan, ataktan kıtaşlargan azamat ulguz jar çıkan. Sözümdün jokko bekeri bulbulday sayray çeçeni, ırküsü şangı жаңырganda kara kulca sadagan bul talantardın mekeni. Toolordun gezip kırların tolukşup keli dırdagım, tügönüp kırgız kalgança tübölük jaşaytırların. Talantka tazim etişip jamıcık tura çögölüp, hırpirin atın ırıspay kırgızda kaçan törölüp. Pürküttör kongon askaga başka kuş barıp konalbay, bozduğun menen bari bir ırıspay hiç kim bola albay. Noruz mayram canı kın ıntımaktın mayramı, barыбызга kut bolsun göngül jaydarı. Kel Noruzum jergeme den soluk talay alıp gelgin, har bir ügön bereke kutur rızkı bak bergin. Alakan jayıp ataytkan atalarga güç bergin, ala toğdoy jaykaygan apalarga güç bergin. Arnamızdın ıntımak elime dayın güç bergin. Ah
Qaragılcaltar, biz buga çeyinki bayramdык iş-çaralaryň jыйынтыгын çygyra bersek, men bardan burada uşul Noruz bayramına karata iş-çaralarga berilgen tapşırmalarga aya ve aktifçi katışkandığı üçün, dayardık görgöndüğü üçün uşul birinciden ayıldardan gelgen ayaldardın etno uşul toptorunun önörpozlar isтерге özlerinin önörlerini көрсөтүштү. Бардык чыгармачыл жамааттарга райондук мамлекеттик администрациясынын атынан чоң ыраазычылык билдиремин. Эми бул майрамдык иш-чарага биз бөлүшүп алдык эле. Бул жерде мына көрдүңүздөр, мынасы 8 айылдан аялдардын folklorduk folklorduk toptor isтерге önörlerini көрсөтүштү. Анан сырткары мектеп окуучуларынын өнөрүн көрдүңүздөр. Ошондой эле бул жерде улуттук тамак аштын мына майрамга карата түрлөрүн жасап келишип, биздин бала бакчалардын коллективдерди көрсөтүштү. Ошондуктан биз бөлүшүп алган болчубуз. Ушуларга мамлекеттик администрациянын кичинекей болсо да сыйлыктарын тапшырууга уруксат этиңиздер. Ал эми бул жерде мына райондун борборундагы мекеме уюмдар бүгүн өздөрүнүн өнөрүн кыска убакытта болсо да даярданып келишти. Анын сыйлыктарын айыл өкмөтү тапшырат өзү. Азыр жыйынтыгын чыгарып калышты. Ошондуктан биз мына биринчи аялдардын этно-фольклордук топторун сыйлоону баштайбыз. Айылдык аймактардан келген аялдар арасында уюштурулган этно-фольклордук топторго сыйлык беребиз.
Каракулча айылдык аймагы боюнча Акбермет аялдардын этнофолклорлук тобунун жетекчиси Батырбекова чыгып алсаңыз. Андан кийин Капчыгай айылдык аймагы боюнча Капчыгай тобу аялдар фолклорлук тобунун жетекчиси Абакирова чыгып алсаңыз. Андан кийин Каракошкор айылдык аймагы боюнча Мерин аялдардын этнофолклорлук тобунун жетекчиси Мадалиева чыгып алсаңыз. Кашкажол айылдык аймагы боюнча Арузат этнофолклорлук тобунун жетекчиси Эрмекбаева чыгып алсаңыз. Каракошкор айылдык аймагы боюнча Аккыя этнофолклорлук тобунун жетекчиси Абиева чыгып алсаңыз. Лайтала айылдык аймагы боюнча Аксамай этнофолклорлук тобунун жетекчиси Кожоева чыгып алсаңыз. Карагуз айылдык аймагы боюнча Карагуз этнофолклорлук тобунун жетекчиси Беделова чыгып алсаңыз. Капчыгай айылдык аймагы боюнча Ак Кайың айылдар тобунун жетекчиси Оморова чыгып алсаңыз. Мектеп окуучуларына жетекчиси Замир Ибраимов чыгып алсаңыз. Замир Ибраимов. Замир Ибраимов барбы чыгып алсаңыз, окуучулардын жетекчиси. Болбосо Абдырасыл Бектемирович чыгып алып коюн. Улуттук тамак аштардын көргөзмөсүнө борборубуздагы 4 балдар бакчасы даярданып келишкен. Биринчи орун Абдулла Каримов атындагы балдар бакчасына берилет. Каракулча айыл өкмөтү тарабынан 3000 сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Экинчи орун Гүлпай Ибраимова атындагы балдар бакчасына берилет. Жетекчиси чыгып алсаңыз. Ошондой эле орундагы Сайбекова атындагы балдар бакчасына берилет. Жетекчиси чыгып алсаңыз. Парчабы эне балдар бакчасына берилет. Жетекчиси чыгып алсаңыз. Ал эми мектеп уюмдардын арасында 6 тармак боюнча өткөрүлгөн жыйынтыкты Калыстар тобунун төрагасы Иркабыл ака өзүңүз чыксаңыз. Урматтуу Нооруз майрамынын катышуучулары, бардыгыңыздарды Калыстар тобунун атынан бүгүнкү майрамыңыздар менен кызуу куттуктайм. Бүгүн улутубуздун салттуу маданиятын көтөрүү максатында мекеме уюмдардын ортосунда Нооруз 2019 аттуу кароосуна өткөрдүк. Кароосуна абдан жакшы өттү. Мен сөздү кыскартып эле айтып коеюн. Бүгүн майрам күнү комментарий бербей эле коеюн. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чарада активдүү катышып 6-орунду ээлегендиги үчүн социалдык тармактары келип алсаңыздар. 5-орунду камсыздагандыгы үчүн финансы бөлүмүнүн башчысы Дөкөнтаевна сиз келип алсаңыз. Адарханга бердим. 4-орунду камсыздагандыгы үчүн транспорт жана жол курулуш тармактары келип алсаңыздар. Жетекчиси. 3-орунду камсыздагандыгы үчүн медицина тармагы. Зикир Чалов келип алсаңыз. 2-орунду камсыздагандыгы үчүн билим берүү тармагы келип алсаңыз. Абдырасыл Бектемирович. 1-орунду камсыздагандыгы үчүн айыл чарба тармактары келип алыңыздар. Акчасы 4000 сом акча. Калыстар тобу деле начар иштебептир. Бу айыл чарба тармагында салмактуу жигиттер келип, анан көпөлөктөй секирип бийлеп отурганда баарыбыз кол чаптык. Калыстар да туура баа бериптир. Эми агайын туугандар, бул
баягы чыңгы жарыш эмес. Бул келген элдин көңүлүн табуу, бир күндүк майрамды көңүлдө өткөрүү үчүн кылган аракет. Ушул өнөр көрсөткөндөрдүн бардыгына отурган элдердин атынан рахмат айталы. Анан жылбай отуруп ушул оюнду көрүп берген сиздерге да рахмат. Жыл жакшы болсун, барыңыздарга жакшылык. Тургундары, урматтуу аталар, апалар, сүйүктүү жаштар, Карагулжа айылдык кеңешинин депутаттарынын демилгеси менен Карагулжа райондук мамлекеттик администрациясы, айыл өкмөт, спорт инструктору менен биргеликте ушул Нооруз 2009 элдик майрамына карата спорттун 7 түрү боюнча жалпы байге фонду 75 000 сомдук жобо иштеп чыкканбыз. Кече 20 март күнү футбол, волейбол, шахмат, кыргыз күрөш боюнча мелдештер өткөрүлүп, бүгүн азыр ушул жерде сыйлоо болот. Азыр сиздерде аркан тартыш, кол күрөш, бука тартыш боюнча кыскача ушул оюндар, мелдештер өткөрүлөт. Айыл чарба командасы, саламаттыкты сактоо, айыл чарба. Айыл чарба менен маданият. Айыл чарба менен маданият. Ayıl çarba degen ayıl çarba, madaniyat degen madaniyat. Çok rahmat. Ayıl. Oldu şey. Oldu. Hadi mı? Нооруз 2019 элдик байрамына карата Карагулжа айылдык кеңешинин депутаттарынын демилгеси менен уюштурулган Карагулжа айылында жайгашкан мекеме уюмдардын жана Карагулжа айылынын тургундарынын арасында спорттун 50 килограммга чейинки салмактагы кыргыз күрөшү боюнча өткөрүлгөн мелдеште 3-орунду ээлегендиги үчүн Турусбек уулу Дөөлөт сыйланат. Ушундай эле диплом жана акчалай сыйлык менен 2-орунду ээлегендиги үчүн Зулпукаров сыйланат. 1-орунду ээлегендиги үчүн Абдижалилов сыйланат. 50-55 килограмм салмактагы категорияда кыргыз күрөш боюнча өткөрүлгөн мелдеште 3-орунду ээлегендиги үчүн Иса уулу Элмирбек диплом жана акчалай сыйлык менен сыйланат. Шахмат боюнча дагы кече өткөн сыйлыктарын бүгүн тапшырабыз. Шахмат боюнча аялдар арасында 4-орунду ээлегендиги үчүн Карагулжа айылынын тургуну Боронбаева Бурулгу эже сыйланат. 2-орунда Эргеш Осмонов мектебинин эжекеси Ормокеева Жылдыз эжеке сыйланат.
Экинчи орунда номер 29 кесиптик лицейинин мугалими Кадырова Нурайым эжеге сыйланат. Биринчи орун шахмат боюнча Каракулжа үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун Мет Айымы Мамашева Элиза сыйланат. Эркектер арасында Эркектер арасында 4-чү орунду Акматов Абдимиталиев 3-чү орун Каракулжа айыл тургуну Байгожоев Жолчубай. 2-чү орун Каракулжа айыл банкынын кызматкери Турдубаев Азиз. Шахмат боюнча эркектер арасында өткөрүлгөн мелдеште 1-чи орунду Каракулжа айыл тургуну Маматов Муса барбы? Волейбол боюнча аялдар арасында өткөрүлгөн мелдеште 4-чү орунду жеңгендиги үчүн Баки Эшмамбетов орто мектебинин эжекелер командасы сыйланат. 3-чү орун Эргеш Осмонов орто мектебинин командасы сыйланат. 2-чи орун Каракулжа үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун аялдар командасы сыйланат. Аялдар арасында волейбол боюнча өткөрүлгөн мелдеште 1-чи орунду ээлегендиги үчүн Балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин кыздары командасы 5000 сом жана диплом менен сыйланат.